дар бораи барон абдурозик чӣ фикр дорем? аз кадом ҷиҳат бигем? аз он ҷиҳате ки ҳардуи инҳо шогирду устод дар гуноҳи кабира дигарора даъват мекунанд. аз он ҷиҳате ки ҳардуи инҳо маҳфилҳои шайтонӣ барпо мекунанд, қимор ташкил мекунанд, конкурс ва ҳазорон ҷавони мусалмонро ба гуноҳи кабира даъват мекунанд ва аз ин роҳ пул ба даст меоранд. ҳамаи инҳо фисқи ошкоро ҳастанд ва ҳардуи инҳо шогирди устод, ҳардушу фосиқ ҳастанд. аллоҳи раббулоламин ҳардуи инҳоро тавфиқ ва ҳидоят ба роҳи рост бикунад ва ҳақра ба инҳо бишиносонад ва пайравӣ аз ҳақ насибшон фармояд. ای کاش همه عبدالرزاق در همون قشلاق در جای وطنش همون کمبغلانه زندگی میکرد و همین خیل در گناه های کبیره مرتکب نمیشید، همین خیل در کار فسق غوطه‌ور نمیشید. سبحان الله. الله هدایت فرماید. در ظاهر برای بعضی ها بسیار کار خوب می نماید، میگه خیلی ملادیس، خوب پیشرفت کرد. барон هم تعریف میکنن که خیلی دستگیریش کرد، یعنی دستگیری به کار حرام کرد. барон چیکار کرد؟ او را گرفت آورد، در کار گناه او را یک تعلیمش داد در کار گناه. یعنی که سرودخوانی موسیقی خودش حرام است. بزم و محفل هایی که در اوجا زن و مرد یک جای می شود، مجلسی که در اوجا شراب نوشیده می شود، در اون مجلس ها اشتراک کردن و او بزم و محفل ها را زنده کردن و او بزم و محفل ها را برپا کردن چه حکم داره در شریعت؟ فسق نیست؟ شاگرد و استاد هر دوش فاسق هستند. الله همه ما را پروردگار هدایت برای راست بکنه و حق را بشناسانه و پیروی از حق پروردگار برای ما نصیب فرماید.